birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Happy birthday, Mr. Walt. Thank you so much. Come country te lakwa habe. Bewa Iran, Uzbekistan, Korea, Thailand, Vietnam, adagidi Europe countries sing khara adum lakwa adum uye. Next. Phía ơi, khung đi ta gì? Sông biêu. Mi hông số cái đấy. Xem qua. Đi mi mua không được bảo. Mi tao xin không mới được. Mi tao tak effect lại cái này đấy. Mi tao tao phải thế. Thế cái số gì à thế này? Mr. Walt se comment to hang ki Thailand sapai khong se se pe samlap pa am tina tem bida Akoi ai Delhi Manipur dagi Delhi bok flight tong lojaraga dagi Delhi dagi mu Delhi International Airport IGI sidagi mu akoi Bangkok bok India team Delhi team hai tare akoi puna Muhammadu Thadoki India Thadoki akoi Bangkok yaw matam da immigration certificate immigration form fill up tawraga sang queue ama le pa phangi adu matung da akoi Chiang Mai city bok akoi flight tong Thailand Chiang Mai city Thailand akoi flight tong ki pham adu yoraga akoi wiging on na akoi mayam loimbak sem sa ba hoki aduga akoi gi room ke ga piraga akoi room du da potha ba loraga mathangi numita wiging tawbo loraga akoi contest ki ready to okay. body building ki se so point wori je Bodybuilding have si dieting dor kan da life se kari no have khangani sabsa wa ishan isabu challenge to wa haidi bodybuilding have masana si atoba game amata daga mana de mahadi sacrifice amadi ishan isabu self discipline adugi matik changba khang makan ba amadi paisa su amna changba adugi isagi you have to give all of you to eat so that if you want to be the best you have to be all rounder. That means you have to have the stamina of a marathoner, a strength of a sprinter, speed of a boxer, and you must have all those qualities of sportsman in order to be best in this sports called bodybuilding, because bodybuilding is needed in all kind of sports. Let it be football, basketball, boxing, let it be any kind of sports, bodybuilding is needed. So you have to be all-rounder in all that to be in good shape in bodybuilding. That's what you'll know what life is. If you want to be the best in bodybuilding, you will know the meaning of life once you do dieting. That's what bodybuilding is. Happy birthday magta ai side tagi sum moina hairaju haidasu ai madum tabi
Segala thamoi mà trên si đâu chú xin đu na lấy hầu re si ba hoặc kết với sung âm là rồi trên phát sinh đi phốt trên đi đắm đi là cơn chút lá bờ cuốn rêu xi na nắng đi ngõ hân lễ tô tha phẩm khăn đôi hỏi ai cả đã bờ nâng đi hoài cơ ya raga Hiroshima Queen of Draga cái nó sẽ title sẽ lọc thuộc ra adu phao feeling đó adu last rồi na ai junior Mr. World sigi contest tho am dai dai dum isor dum khwer me ai gi best pizza ge khwaidi gi khona be hen da dum mana pi bi haira ga stage karam dai kuding gi ai kana da ju yengu de isa gi best performance pizza raga adum tawri ba thabak adu da imaleba gi damakta karigum di tawjaram ge na khallaga tawjabne adubu ai lok thor ko matam da yamna harawa adum phau ki hen na hona asina aroi na te hen na hona gi ge haina khalle thank you mayam adu kainer si ngasi di am thina samlap my career am wali beginning natra ado mayam thena si mayam support to you